indirect lighting chung chang kan soido na tungtuma chuan hei hi langlo lama tanga light moi taka roni kap chuak kha ani a moi tak tak om lain nallo tak tak te om thina he video tang hianin avua dan kan hriat thar theinan anan soi don ani indirect light ta kan man thin hi chihni in a then theya sikhat chu rope light hi ani a rope light hian rectifier amanga atang pui thuin output voltage si 80 volt ani thinani rope light hian that deuh na anei chu sei taka po power loss anei ve manglova omje chu atran tir na a starting point le a ending point atop na laya alumen hi a en lam hi ain ang deuh reng ani chuwangin avua aboi thak deuh ti mai lova chuan rope light hi expensive lo zoka tin a en dan anal ma zok bok ani adang le chu strip light kan ti hi ani a hetil hi trangkai deuh na anei ve thung chu battery ate motora te po kan han mang lop theya a man ngal the maya adapter ran pa ngai rovim chuan in chunga kan man don chuan adapter mangin olsam takin trangkai takin a man theya tinama hian dual glue banton kan ti ang chi kha omsa ani a han phokila avu rem ngal mai theya a trangkai em ani thatlo na tak anei ve thung chu meter thum meter nga chunglam vel kan zom to hian chuan power loss a en lampang rual khai danin anglo ti hi atam thin hle maya chu na chi na masalama thalak kanun tar lan te po kha ani a he tak hi tun tuma karon thlur bing tur chu ani a sei tak tak rope light ang vela seya mangsi in engtinge power loss omlovin kan man ve thayang ti kha ani he big in cross light hi hanen chiang ta ela anwai lampang mun ni te tin achung lampang te po hi hanen ta ela power loss omlova a en dan rual khai takin a om ani ti kan mu thayang he thilani theina tur hian poimo tak chu ring circuit hi ani ring circuit a chuan atop kha abula ronlet le in aron zom le ani a chumi amje chu atop positive kha abultan na positive a vek aron let le a atop negative kha abultan na negative a vek aron let le ani mase he thil hi sei tak tak a chuan aman tlak lova meter nga meter som velek a seya chau mantur ani meter som isa zom alo ngai ta ani chuan tuna alema kan muang hian ti tur ani ring circuit pa ngai top kha atok to lova point a b c kan pe ka point tina khan power supply omje chu 12 volt supply kha hemi hrui sen le hrui ring mang hian pek phei zar angai to ani point khat inkar hi meter khat le chan ve vel deuh zel ani ti chuan power supply point tina hian kan han pe phei ta zela chuan alai taka 12 volt positive le 12 volt negative supply kha kan peta ani omje chu adapter atanga power supply local kha adapter output kha helai taka hian kan pe ti na ani chu ti chuan atop lampang apan phei le ta a atop ber thlengin 12 volt supply kan peta zel ani chuan hetiang em a sei kan zom do na ni chuan adapter hi 10 ampere a in a hniam thiang lo ani
tin 10 ampere ti pon quality niam chu a man thei lo ani kha LED strip light power loss tlem jok eng hlo tlem jok tura connection pack dan chini chu ani a in lok pui nge ka be se ya hria chian lo in ani chuan comment lama min lo zot la a thei angin kanin street fair le don ya he video hi i lok pui nge ka be se